Ćao dragi moje dame, danas vam dolazim sa ovako jednim prilično mat i elegantnim make-up lookom za koji smatram da je prikladan za posao. To je sve zavisi kojim se poslom bavite i gdje radite i da li imate taj kodeks oblačenja gdje možda morate da imate elegantnu i malo jaču šminku ili ipak to mora da bude nešto neutralno. Što se tiče ovog luka, on jeste malo jači i kompleksniji, ali sam se ipak trudila da bude lak da ga uradite, da vam ne treba puno vremena, posebno ujutru, znači da odvojite maksimum možda nekih 15 do 20 minuta da ga odradite. Ako je ovo za vas previše jako, imam video koji se zove šminka na brzaka, ne samo da ćete uraditi za 10 minuta, već izgleda baš lepo, prirodno i svež. Ako želite da naučite kako ovako da se našminkate, nastavite da gledate video. Počet ćemo prvo sa bazom za oči, ja ću za to koristiti MAC Soft Ochre Paint Pot. I bazu ću staviti preko celog kapka do obrve. Kada smo stavili bazu, sada ću staviti i baznu senku. Koristit ću se ovom najsvetlijom iz Atelier palete broj T19 sa ovako jednom malo većom četkicom. I to ću staviti po celom kapku. Od korena trepavica pa sve do obrve. Baznu senku stavljam preko ove baze Paint Pot iz razloga što ću je tako fiksirati, baza više neće biti lepljiva i onda ćemo sve senke koje stavimo preko toga mnogo lakše osenčiti. Jeste da pigmentacija neće biti 100%, ali će biti mnogo lakše za raditi, a samim tim ćemo uštedjeti dosta vremena. Sljedeća senka koju ću koristiti je ovo ovdje u sredini i stavit ću je sa mekom četkicom 224. Ona će nam služiti kao prelazna senka. Ovu senku stavljam samo ovdje u pregib kapka, ona će nam služiti čisto da lakše isenčimo sve ostale senke koje ćemo staviti. Pigmentacija nam nije jako bitna, zato stavljamo većom ovako četkicom. Zatim uzimamo ovu malo tamniju brown senku i stavit ću se ovom revlonovom manjom četkicom, nju stavljamo u pregib kapka. Ovu senku ću staviti znači počevši od spolja kao unutra i idemo otprilike samo u ovoj trećoj trećini, neću je vući previše ka unutrašnjosti. I zadnja senka koju ću koristiti je ova ovdje tamno brown, nju stavljam sa Crease Brush od Makeup Geek. Ovu tamno brown senku stavljam skroz u ovaj ovdje spoljašnji ugao, povezujući ovu prethodnu senku što smo stavili sa linijom trepavice. Znači držite se samo ovog ovdje spoljašnjeg ugla, nemojte da idete previše kao unutrašnjosti. Uzimamo ovako jednu ravnu pljasnatu četkicu i opet tu tamno brown senku. Nju ću staviti duž linije trepavica, čisto da ih malo definišem, ali ići ću otprilike do polovine, neću ići skroz napred. Eto otprilike kako bi to nešto trebalo da izgleda. Vrlo malo iste tamno brown senke ćemo staviti i u spoljašnji ugao oka na donjem kapku. Čisto da to sve lepo fino spojimo, napravimo kompletnu priču, ali također vrlo malo. Uzmite čistu četkicu i isečite da ne bude gruba i veoma očigledna linija. To je to što se tiče senki, sada nam je preostala još samo maskara. Ja ću staviti maskaru i odmah se vraćam, a vi ako želite da naučite kako pravilno stavite maskaru, pogledajte video o tome koji imam na svom kanalu. Prelazimo dalje na lice. Za ramenilo ja ću koristiti ovo neutralno
bež brown sa nekim rozim pontonom i vrlo malo sedefa. Rumenilo u nijansi Warm Soul od MAC-a. Stavljam ga sa Silinom F05 četkicom. Ne stavljam ga direktno napred na jagodice obraza, već vamo malo dalje, znači od sredine ka vamo. I za sam kraj stavljam ruž, koristit ću ovaj Candy Sexy od MAC-a. Ovo je neka boja mesa nijansa. Kao što možete primetiti, ruž je mat. Htjela sam da zadržim ceo ovaj look što više mat, da bi izgledao što prirodniji, manje upadljiv. Ne bih vam preporučila za šminku za posao da koristite neke senke koje su previše sedefaste ili šljokičaste. Znači nešto mat, manje upadljivo, samim tim mislim da izgleda i prirodnije. Hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se sviđa ovaj look, ne zaboravite da lajkujete video i pretplatite se na kanal. Hvala vam puno i vidimo se opet. Ćao! Ćao dragi moje dame, danas vam dolazim sa ovako jednim prilično mat i elegantnim make-up lookom za koji smatram da je prikladan za posao. To je sve zavisi kojim se poslom bavite i gdje radite i da li imate taj kodeks oblačenja gdje možda morate da imate elegantnu i malo jaču šminku ili ipak to mora da bude nešto neutralno. Što se tiče ovog luka, on jeste malo jači i kompleksniji, ali sam se ipak trudila da bude lak da ga uradite, da vam ne treba puno vremena, posebno ujutru, znači da odvojite maksimum možda nekih 15 do 20 minuta da ga odradite. Ako je ovo za vas previše jako, imam video koji se zove šminka na brzaka, ne samo da ćete uraditi za 10 minuta, već izgleda baš lepo, prirodno i svež. Ako želite da naučite kako ovako da se našminkate, nastavite da gledate video. Počet ćemo prvo sa bazom za oči, ja ću za to koristiti MAC Soft Ochre Paint Pot. I bazu ću staviti preko celog kapka do obrve. Kada smo stavili bazu, sada ću staviti i baznu senku. Koristit ću se ovom najsvetlijom iz Atelier palete broj T19 sa ovako jednom malo većom četkicom. I to ću staviti po celom kapku. Od korena trepavica pa sve do obrve. Baznu senku stavljam preko ove baze Paint Pot iz razloga što ću je tako fiksirati, baza više neće biti lepljiva i onda ćemo sve senke koje stavimo preko toga mnogo lakše osenčiti. Jeste da pigmentacija neće biti 100%, ali će biti mnogo lakše za raditi, a samim tim ćemo uštedjeti dosta vremena. Sljedeća senka koju ću koristiti je ova ovdje u sredini i stavit ću je sa mekom četkicom 224. Ona će nam služiti kao prelazna senka. Ovu senku stavljam samo ovdje u pregib kapka, ona će nam služiti čisto da lakše isenčimo sve ostale senke koje ćemo staviti. Pigmentacija nam nije jako bitna, zato stavljamo većom ovako četkicom. Zatim uzimamo ovu malo tamniju brown senku i stavit ću se ovom revlonovom manjom četkicom, nju stavljamo u pregib kapka. Ovu senku ću staviti znači počevši od spolja kao unutra i idem otprilike samo u ovoj trećoj trećini, neću je vući previše ka unutrašnjosti.
I zadnja senka koju ću koristiti je ova ovdje tamno brown. Nju stavljam sa Crease Brush od Makeup Geek. Ovu tamno brown senku stavljam skroz u ovaj ovdje spoljašnji ugao, povezujući ovu prethodnu senku što smo stavili sa linijom trepavice. Znači držite se samo ovog ovdje spoljašnjeg ugla, nemojte da idete previše ka unutrašnjosti. Uzimamo ovako jednu ravnu pljasnatu četkicu i opet tu tamno brown senku. Nju ću staviti duž linije trepavica, čisto da ih malo definišem, ali ići ću otprilike do polovine, neću ići skroz napred. Eto otprilike kako bi to nešto trebalo da izgleda. Vrlo malo iste tamno brown senke ćemo staviti i u spoljašnji ugao oka na donjem kapu. Čisto da to sve lepo fino spojimo, napravimo kompletnu priču, ali također vrlo malo. Uzmite čistu četkicu i isečite da ne bude gruba i veoma očigledna linija. To je to što se tiče senki.